Salvegera heştemina buyeren 16 Oktober'e. Heştsal ji buyeren 16 Oktober'a 2017 derbas bun, kudi encamede ji Salvegera heştemin a buyeren Oktober'e. Heştsal ji buyeren 16 Oktober'e 2017 derbas bun, kudi encamede ji sedipenciyek zedetir aha herema Kurdistane vindabu, u encamen buyere hinci bidawine bune. Di encama buyeren 16 Oktober'e de, Kurden deveren Kurdiyen dervey hükümeta herema Kurdistane, bi taybeti Kerkuk'e, bi sedan posten idari u mafen sweyen revaji destan, bi hezaran kes koçber bun u malen van hatin talankirin. Pişti serkeftina pevajoya referandume di 25 Ilona 2017'de, dema ku pirania Kurdan cibo serfebune denge eredan, komplo u alikaria girseyi lihundir u derveyi Irak'e diji herema Kurdistane dest bekir. Di 16 Oktober'a 2017'de, hinci hezan beyi hevrezia vezareta peşmerge ji başure Kerkuk'e, ureya sereke ya surmatu Kerkuk'e ve kişiyan. Piştre, di sibeha 16 Oktober'a 2017'de, çektaren heşti şebi, bi piştgiriya hezen dinen Irak'e, erişi Kerkuk'e kirin, u bi bin pekirina destura daimiya Irak'e, u bi hevrezia partiye keremi, çen dever topparan kirin. Ligori desture, diveti hezen fermiyen Irak'e, li dijiti civake di nav Irak'e jibo çareser kirina perskireken siyasi neyen biçih kirin. Lebele, hezen Irak'e ketin şeru eriş kirin. Bu yerin 16 Oktober bun, sedema vindakirina çilu 4000 kilometre çargoşeyi ji axa Kurdistane, ku sedipenciyuye ke tevahiya axa başure Kurdistane'ye. Di encama bu yerande, penciyuse hezar malbat ji deveren dagirkiri koçber bun. Se hezar khani hatin talankirin, u duset khani u penç dezgehen medyayı hatin şevitandin. Zedetir axa herema Kurdistane vindabu, u encamen bu yere hinci bi dawi nebune. Di encama bu yerin 16 Oktober'de, Kurden deveren Kurdiyen derveyi hükümeta herema Kurdistane, bi taybeti Kerkuk'e, bi sedan posten idari u mafen sweyen revaji destan, bi hezaran kes koçber bun u malen van hatin talankirin. Pişti serkeftina pevajoya referandume di 25 Ilona 2017'de. Dema ku pirania Kurdan jibo serfebune denge eredan, komplo u alikaria girseyi hundir u derveyi Irak'e diji herema Kurdistane dest bekir. Di 16 çotmeha 2017'de, hinci hezan beyi hevrezia vezareta peşmerge ji başure Kerkuk'e, u reya sereke ya şurmatu Kerkuk'e ve kişiyan. Piştre di sibeha 16 Oktober 2017'de. Çektaren heşti şebi bi piştgiriya hezen dinen Irak'e erişi Kerkuk'e kirin, u bi bin pekirina destura daimiya Irak'e, u bi hevrezia partiyek heremi, çen dever topparan kirin. Ligori desture diveti hezen fermiyen Irak'e, li dijiti civake dinav Irak'e jibo çareser kirina pirskireken siyasi neyin biçih kirin. Lebele hezen Irak'e ketin şer u eriş kirin. Bu yerin 16 çot mehebun, sedema vindakirina çile 4000 kilometre çargoşeyi, ji aksa Kurdistane, kuji sedipenciyuke tevahiya aksa başure Kurdistane'ye. Di encama bu yerande, penciyuse hezar malbat ji deveren dagirkiri koçber bun, se hezar khani hatin talankirin, u duset khani u penç dezgehen medyaya hatin şevitandin. Ev yek çareke din re liber şirabuna milke velatiyen Kurt vekir, bi taybeti deveren Kerkuk, Surmatu Dubz, Hemdaniye u Bertla.